without following the proper procedure, without obtaining the work order, and in some cases even there is no expenditure sanction. So kama कशे सुरू जाता? That means this is a blatant illegality. आताच ही प्रेस कॉन्फरन्स सुरू करच्या आधी हांव एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराकडे उलयलो, मिस्टर वेलिंगकर. तो सांगता हांवें क्लियर कट ऑर्डर दिला, ही कामां सुरू करपा जायना, इल्लीगल जातले. आनी आपणें क्लियर सांगला की ही कामां तुवें एग्जिक्यूट करपा जायना. कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगला. पूण अकस्मात आतां इलेक्शनां लागीं पावली आनी जे हांव एसेंब्ली हेजेर आवाज काडलेलो की इल्लीगल कामां जाता ती बंद जावपा जाय. आतां परत आमकां आनीक कंप्लेन विजिलन्सा रिमांयडर धाडचो पडटलो आनी पुलीस कंप्लेनूय कित्याक पुलीस 100% एक्शन कित्याक घेयना तेंय आमकां आतां पळोवचें पडटलें आनी वी वील हॅव टू सी दॅट ड्यू एक्शन इज टेकन. काँग्रेसीच्या पदयात्रेचेरूय माविनान तोमणे मारले. Now, if you are talking of a Congress Padyatra, see the response. Is it a Padyatra or is it a walk in the park? I would invite the congressmen, because there are not many people. If they really want to take a walk in the park, they can come in my joggers park. They will get good exercise. Because a Padyatra should mean thousands of people walking alongside you, sharing your views, being concerned that yes, I am concerned about these issues. You all are the leaders who are concerned. No such thing is visible in these Padyatras. प्रुडंटा खातीर दाबोळेच्यान दिशान परब.